ku beli pi baro pi long kumno ngangai pi shat pi klan sashi sien ngapdang subai pi akane ka channel ka jonga hakani ka video ngan pi pi kumno ngaju shat chicken cutlet sngo bhabanya pe hadu bakut mo hanu la long alkat hi kani ka dos yar banga dat bansat khoi bha temta antliat na ngala shimuruti ar slice bat ngan terlihat langhang ni ya. Ulak long uniu pan bang apan meneu lai tementai terlihat na tinggal ada benterlihat uniu pan mentangan kelek lang lo hang dia hang ni dan us ingrensun belada ban ot red udhunya uruti bat kada tingin mix lang na haswa dengan kle dengan aisyah ni cornflour somarin red chili powder kamelo ngan ai bat kum pnyang tang khendian bat ngan sakhle bha iladap kreat lang kumne tingin tap shwa hakawi ka bual nglapan panya kawi ka peleng panyan sa mix bah pila ban penuan siap kumno ru tengah ngalek kumne
Pang-pinang kalalong ng skin ha. Ya kadang imde ban penhe ne penren ngide ban aya ke medium flame kenang bakan I bah ketu kada. New chicken cutlet lalong ready ban bam ta. Mong đấy. Băng ha. Bang pelat. Bang 1 to 10 I punch. Cảm ơn. 10 out of 10. Datang kan ni ke video kelakut, ku boleh shibun reply apa yang depan dekut, ingin saya sempat hak kiwi video. Semoga like, share, dan subscribe ma. Bye.